Kerwit ke Pakistan dan ke Australia ke Afghanistan kelonya padu saus pangut aspa san pengut kibala mensau. Ai kublai ayom baku ju Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu yagi pajba ke Iran bar ke thama ke ba shirkai jung ke Israel menta kadai Persia ke Hezbollah ha ke ba ke Israel kelapan bena bahkan sedang sendon mentara ke jingkenrana rengkau ground offensive ha Lebanon kumba kelale ya ke Hamas ha Gaza. Badang ye peteng ke Israel ban straj ke Iran ye ke headquarter ke RGC ha Hemadan Iran. Bad kang kerdep no ke UAE ye ke airspace hadin bak kerwit biang da ke Iran da ke airstrike. Kat kum ki kubor long ba ke Pakistan din ke janmit sining kong pla kerwit sendon da ke airstrike ye ke Afghanistan da ke ba target ye ke hospital ba ke dege ka Sumar ye ki ba di drugs. Kepala penlong pan yabru hadu kumbas saus pangut pat aspa san pengut ki weipat ki bara mensau. Kabadai ke jinghir thama ke ba shirkai tam jong ke Pakistan yak Afghanistan. Ha ke ba ke Pakistan kelah kamru bakla target yagi ketem leno ha Afghanistan. Henry kepala penlong pan yabru bungut palat kadai ha ke hospital ke ba Sumar yagi ba di drugs. Ka United Nations kelap penbena bakane ke jingle jong ke Pakistan kadai ka war crime kepala penkeny yang kendon ya kuntma. Kadbau Prime Minister jong ke Israel Benjamin Netanyahu la ai kublai kerpang hakane ka ayom baku jigi pajba ka Iran lingba ka video hak official akau jong Prime Minister da ka ong bagi pa jong ke Iran kiba imantah ka jingdum. Kebal laka dum da ke jing sensyar jo ke jingej barim bat kum taru Prime Minister Benjamin Netanyahu ulaong bat kermen baka jing syai kan sa job ya kene ke jingdum hakari Iran bat kene ke jing kren keban ningkong jong Benjamin Netanyahu hak office Prime Minister hadin balakam ba ulayap da ke Iran. Henry kathma ka shirkai mentana ka menta karu Israel kadai ka jing khun Persia ka Hezbollah ka kan hun leno na Lebanon ka bala Krisyan da ka Iran. Ha ka ba menta ka Israel klapen kre ban sedang sendon da ka ground operation ground offensive ka jing kanran rengkeu. Kata kumba klale ya ka Hamas ha Gaza. Bat haba ya khun thma rengkeu ka jing yap spai ka Israel ru akin sabun kumba klajah Gaza. Henry Kishipa yang ke Israel mentakin sakhenra hamana kisnong ke Lebanon. Ia baru kidikot yang ke Hezbollah da ke baong baknang makan omsya pendiksyu hadin habut kumbaga jam menta. Barkane ke jing temu khenra ke Israel ia ke Hezbollah da ke gerau ofensif ke penlongru ia ke Kanada, ke France, ke Germany, ke Italy, ke Britain ban ham lupa ia ke Israel halor kane ke gerau ofensif ha Lebanon. Bakala bandai kathama ke bangsa Islam ke bangsa bujing yagi pajba jong ke Lebanon. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat tongna abi kiwei parti kubor ki bandang wan. Kublai shibut.